tunajifundisha ujasiriamali na watu wenye wako na ulemavu. Na ujasiriamali ni nini? Kwa sababu gani tunajifundisha hiyo? Kwa sababu watu wenye wako na ulemavu katika community wamechukuliwa ya kwamba saa ingine hawawezi kujifundisha mambo fulani, saa ingine hawawezi kuelewa mambo fulani. Kwa hivyo ndio sababu sisi kama watu wenye wako na ulemavu tumeona ya kwamba ni lazima tujifundishe ujasiriamali. Entrepreneurship is the process of designing, launching, running a business, often with the goal of generating profit. Na kwa Kiswahili ujasiriamali ni mchakato wa kuanzisha, kuendesha na kudhibiti biashara ili kupata faida. Kwanza ni mchakato wa kuanzisha. Kwanza wewe mtu unafikiria unataka kuanzisha biashara, na katika akili yako unafikiria mimi ninataka kuanzisha biashara gani na nitaziendeshaje hizi biashara ambazo ninataka kuanzisha. Na hizi biashara ambazo nataka kuanzisha nitazifanyaje ili niweze kupata faida, ili biashara zangu ziweze kufanya nini? Kuendelea. Kwa hivyo ukianzisha biashara ni lazima uanze na kitu ambacho kinaitwa wazo. Huwezi kutoka tu kasema Mama Grace kule anatengeneza uji wa Morogoro, anatengeneza uji wa Morogoro. Huwezi kuanzisha tu kusema hiyo. Yaani anatengeneza uji. Hiyo uji ni uji wa mtama. Na hiyo uji amekadiria, ameona nikitengeneza huu uji nitapata wapi customers. Amepanga nitauza wapi na nitapata faida, na hii faida nitafanyia nini hii faida. Hiyo ndio entrepreneurship. Kwa hiyo tumejifundisha mara nyingi, na lakini kwetu sisi walemavu ni hiyo simple. Na huyu inajulikana kwamba sisi walemavu ni shida kuanzisha biashara, kwa sababu unapangilia. Unapofika kwenda kuchukua hiyo bidhaa unakuwa na changamoto, unasema itakuwaje? Kwa sababu ninataka mtu wa kwenda kununulia, ninataka mtu wa kwenda kuniendesha. Unapata inakuwa ya kwamba your input inakuwa nyingi sana kushinda your output. Sasa inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo hii changamoto, kama sisi watu walemavu tunataka kujifundisha tunaweza kukabili tena hii changamoto kwa namna gani. Na ningependa kuwauliza sisi kama watu wenye wako na ulemavu, tukiwa tunaanzisha biashara na muda mwingi tunaanzisha biashara zinaanguka, na muda mwingi watu wanatujua sisi kama ombaomba. Na niko katika training niwaambia ombaomba ni biashara yetu pia, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda kuiba, hatuwezi kwenda kujenga nyumba. Kwa hivyo saa ingine tunafanya biashara ya kuombaomba. Na pia kama unaombaomba kule na si baya, unatakana uwe pia na ulimi ambao unapata ile pesa. Communication pia unatakana kuwa nayo ili unapata.